circle and maintain your distance on the fellow. Big circle, figure 8, asin nakakabilib na banking. Pirasa na ini sa pinahiling na motorcycle riding skills kan membros kan Highway Patrol Group Bicol. Alagad na panganga, asin day napugulang makidit kan kadaklan. Kan ibida kan saro, ang standing in motorcycle skill. Ini ang highlight kan pagbubukas, asin posibleng manudan kan partisipantes kan Executive Motorcycle Riding Course o EMCRC Class 12-2023. Sigon sa pamayo kan HPG Bicol, total na 41 individual ang kabali sa training, 24 ang hali sa PNP, asin 18 ang sibilyan. Dagos naman na pighiras kan pamayo kan Bicol PNP ang sa iyang inagihan bilang dating miyembro kan Highway Patrol Group, asin importansya kan HPG. Laom niya na matapos kan mga partisipante ang training, asin daing makulugan. Naiiba ang motorcycle riding course. Why? Kasi daw, it's better na mag-undergone ka ng motorcycle course na hindi ka pa marunong magmotor. Time will come, mga challenges na dadaanan ninyo, sana ma-harder nyo successfully. Dain nakaabot sa demonstrasyon ang Hueste de Honor na si HPG Director Police Brigadier General Clifford Gayranod. Alagad nagpaabot ini ni mensahe sa paagi nin sarong representante. Sa iyang mensahe, pigtawan niya ninduon na importansya nindugang nakaaraman sa motorcycle riding. Urog na sa miyembros kan HPG. Pagduduon man kan opisyal, dapat maging panalmingan nin pagsunod kan ley sa trapiko ang miyembros kan HPG. Disciplined, efficient, and practical motor riders. But more than that, being skilled riders, we equally aim to impart to you a strong regard for our nation's traffic laws and respect for fellow road users. Ang aktibidad parte kan paghahanda para sa programang Safer National Highways. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.